detektivska pričica i stotine sličica. U posebnoj čuče knjizi. U njoj se krije agent Easy. Šta je to? Easy album! Easy album i stotine sličica da se složi pričica. Kao agent dobro traži šta li je u ambalaži. 3 pack Easy, 3 sličice i 3 žvake. Aha, Easy, ti si tu. Zaviri u kutiju. Kao dobar agent kaži šta je sad u ambalaži. Easy bone i unutra sličica da se složi pričica. Easy je tako šarmantan i stvarno ima dobar ukus. Bira mene i Easy Flips. Proveri, 2 zadovoljstva u jednoj kesi. Agent, ili nisi, ili jesi. Bumerang u novom broju. Rihanna, devojka čarobnog glasa. Wings klub, tajna izgubljenog kraljevstva. Squash, upoznajte ovu brzu igru. I ovoga puta pokloni DVD Transformersi Wings i album Američko rvanje. Strava zabava. U prodaji je čarobni Wings album sa sličicama. Pronađi svoje omiljene sličice u kesicama, a od sada i u novom proizvodu 3 pack, 3 sličice i 3 poklon žvake. Wings, iskra čarolije i snaga prijateljstva. Velika nagradna igra za male Mjeujorčane. Pronađite Easy slatkiše u kojima se krije Joker poen. Sakupite 100 poena i pošaljite na adresu Luxor braća Jerković 117 v Beograd do 11. februara 2008. I osvojite bajseve, skejtove, rolere, dukseve, MP3 playere, MP Soft Pentium 4 računare i fotoaparate, LCD monitore firme Erc Commerce i glavnu nagradu veliki LCD televizor. Da se igramo i zasladimo pa da te nagradimo. Iz samog svetskog vrha. Pravo u vaš novi album za sličice Top Tenis. Top 10 tenisera i top 10 teniserki sveta. Prođite sa nama kroz malu školu tenisa i učestvujte u nagradnoj igri Top Tenis. U prodaji. Ćao, ja sam Red i želim da vam ispričam o Transformersima, mehaničkim bićima iz drugog sveta. Postoje autoboti, oni su dobri momci, i Decepticoni. Oni se bore za malu vrstu robota koji se zovu Minikoni, čiji se brod srušio na zemlju pre mnogo hiljada godina i koji su rasuti po celoj planeti. Decepticoni žele da ih se dočepaju da bi povećali svoju snagu, ali autoboti će ih zaustaviti. Vojnik. Meni je dan započeo kao i svaki drugi, ali ipak, koliko druge dece je okruženo ogromno Borbi da testiraju svoju snagu. Ali trenutno, uživajmo u ovom trenutku. Deco, na kioske je stiglo zimsko dečije carstvo. Da li to Crvenka pa i Vuk započinju drugarstvo? Pesme svoje Manda sa vama deli, sa željom da vas razveseli. Dečije carstvo izlazi svakog 15. u mesecu. Poklon u ovom broju, Lizalica. Dobrodošli u svet magije. Pronađi nakit svoje omiljene vile. Prsten u Wings bonama, narukvicu u Wings Candy Surprise-u i medaljon u Wings lizalici. Kreni sa njima u svet Wings magije. Svaka vila ima nakit u svojoj boji. Novi broj Bumeranga u prodaji. Uvek strava zabava. Go! Deco, na kioscima je novi Easy Press magazin. Ko je Lorin tajni obožavalac? Saznajte u novom stripu, a i priča o Izijani Jones se nastavlja. Plus pokloni, Easy Booster Set, plus Easy lizalica. Super zabava. Wings
Wings magična nagradna igra. Sakupi 20 kesica od sličica ili 3 pek žvaka Wings i pošalji do 1. februara. Možeš da osvojiš kozmetičke setove, torbe i lutke Wings i 15 DVD playera. Glavna nagrada je put u Disneyland Pariz. Putuješ ti, prijatelj i po jedan roditelj. Ti samo šalji Wings. Easy album i stotine sličica da se složi pričica. Kao agent dobro traži šta li je u ambalaži. 3 pek Easy, 3 sličice i 3 žvake. Aha, Easy, ti si tu. Zaviri u kutiju. Kao dobar agent kaži šta je sad u ambalaži. Easy bone i unutra sličica da se složi pričica. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Kakvo iznenađenje kada su vile srele majstore magije u Crnoj močvari. One su morale da im pomognu da nađu izgubljenog trola, naravno. Ali veštice su krive za navodni nestanak trola. Ove dve grupe se do sada nisu direktno suprotstavile, ali sledeća bitka je vrlo blizu. Sastanak sa propašću.